Ejelo Sol Civil, viernes 19 de marzo. Yutzok Inova, Zokubino Yaptamako Oxac Hospital. Olale, Katatika Nalo Vemos Nayelo Yolo, Yetu Beto Bash Hetzan. Yatun Shang Ukalandi Kutoh Olalo. Beyomatu Antal Talamili Hiluchupul Hospitalo, Mishtun Houseville Uhek Aptalo Kuchilo Meya. Hetzik Tukatene, Le Pakben Kohanelo, Laile Yane, Mosutukil Unayelo Yolo Maki. Hachkabete, tu lakal mak, hebistunsan, hachle mas chihano be, tu sutukil, kan chik pahaktio, le kohanilo, hebistunsan, chokwil, tasakal, chivalpol, wamatu pahtalo chayko yikobe, shiko hospital, tu mentelo, heupastalo yantalo be, yola mutalamtal, le kohanilo. Tu kinijo ya jueves yola al pexilo tu beto, ojalá chile Yucatán, Mauricio Vila Dosal, tu tan, ojalá chile nos luma, kuchulak 16.350 humpel el vacunado, yola le coronavirus. Y Chile Bucaja, Chap 14.400 un pelele, utiatun randucajilo Oshkutskap, Hunukma, Chemash, Akanke, Bukzos, Chichimila et el San Felipe. Uyala 1950 un pelele, utialtunucajilo Tekash, Peto y Samalitel Tinum. Le miércoles 17 yaco, Kuchan Ulak 11.700 Ulak vacunado, ya le coronavirus, le latilucha holta lutzabal timaco manal 60 haptio, tucajilo Tekash Peto y Samalitel Tinum. Le miércoles 10 de marzo, mano, Kuchulak, 9.750 vacunados, Tiamaco, Chihantak, Tialumectan Cajilo, Tisimin, de los 60% Tzokutzabali, Mashkanu 61.2%. Ulake, le domingo 7, Yaco, Kuchulak, Ujas 14.000 vacunados, Utialtung, Maco, Chihantak, Tukajilo, Tikul, Espitetel, Canasin. Yetele jueves 4, Yaco, Kuchanulak, 12.675 Hulak, vacunado, Tiamaco, Yantio 60, Habwamanalti, Tulaka, Lejelo, Batzokulah, Tzabalo. Ukasa, titulak al makele vacunaba tanutzabal masho, tu zip tu cabao, tu chiculilo hetzan, tu men uhalache lumil México, tu meletio ilik bishubin, le bajela. Hevisto calikote lujelhek apta kuchilo mayahe baskut atantale, bishubin yoxal mako hospitalo ete haitul mashkuk amali. Taktilik imbelayan 225 juntulul mak, pakatile kohanilo, tiano jejelas hospitalo tial halachile. 29.772 mak tzokutohtalo yolo, matu chik patio mishbal mishtupastelo pakekole kohanilo. Le buca maco ba 87% titulak le macho tzokupaca le kohanelo, le tiobe 34.165 juntulul. Belechik polak 95 mak pak tio coronavirus, 60 tukahil ho 15 progreso cantule uman ostule, hunukma kaka tule chemash anasin tekashetel tishkokop, yanka tule tashetrushutalo, yetel jujuntule akanke tikul yetel Valladolid. Ichile 34.165 juntulul maco tzokutzaetio le kohanelo, yan 278 juntulul le tashetrushutalo. Umektan Cajilo Yucatán, Tushachia Mac, Yantun, Kohanel Tie, Hevistun Lejelo, Batakdukin el 18 de marzo, Tucajil Ho 21.210 un Tulul, Valladolid 2.335, Tisimin 1.090 un Tulul, Tikul 892, Progreso 874, Canacín 860, Uman 821, Tecash 554, Motul 315, Peto 289, Temozón 253, Tinum 224, Hunukma 209, Chemash 194, Izamal 182, Bukzot 150, Mashkanu 131, Akanke 121, Espitayetel Oshkutskabe 117 Juntululmak. Ichilukahil Ho, Lekuchilo, Tursesokuchik Pahal Kohanel, Chilzok 14 Kinova, Tieleheloba, Juan Pablo II 49 Juntululmak, Ciudad Cauquel 46, Centro Chumuquil 75, Vergel 17, Francisco de Montejo 13, Mulsay, Yetel Chubuná de Hidalgo 10 Juntulultelo, Mayapán 9, Felipe Carrillo Puerto Norte, Yetel Pacaptún 8 Maco, Yucalbetén, Francisco y Madero, Castilla Cámara 7 Maco, Las Américas Yetel Emiliano Zapata Oriente 6 Juntulul, Pensiones Salvador Alvarado Oriente, María Luisa Vicente Solís Yetel Emiliano Zapata Sur 5 Juntulul. Chemoy tukahil hoy tzokuchik pahal 21.210 mak tzokupakati coronavirus taktuk en el 18 de marzo. Letiobe tiyano 6.048 juntulule tu shamanil 5.687 y tu lakenil 2012 y tu chumukil 2.885 y tu noholil yetel 4.578 y tu chikenil ukahil ho. Ichile solzip behla tsaik ohelbi behla kim 8 mako 5 shibo etel oshtu kolelo ukinelo betian ichil 54 tak 74 habube. Yash saik ohanil tio hebistun talamil tu presiono diabetes hach polokil yetel ohanil tu pulmono. Ostul kacheti kahakaba tu kahil hoy. Ulak katule tu kahil Valladolid. Yetel baka muna yetel tikule jujuntul mak kim telo. Sokuchukik 3.681 mako kimik yolale coronavirus.
Ichilibuka kohano yano 487 juntulule matubuktiole kohanilo hetzel yaniko kalano tushak altalo mantat sumenutsak yahilo umolayil toh olal. Hebisokaliko 225 juntulule kohanobo tik alano jumpuli hospitale. Ulak make tupatiko shambashkun yes le shakalil betantiobo. Uk inil tulakle kohano mashos okupak atiobo tiang ichilupel winal tak 99 jabobe. Uyesa hilole semáfora kuchik besike chak ank ayanil. Hebis okuyaba ohel bilo bishianile semáforo nusabak aholbi lekan nupuk 15 kino yalupelili kuntali tele gutsaik aholbi ujala chilulumil México. Tele Yucatán te informa. Lunes a viernes 3 de la tarde. Síguenos.